zun thum le triglyceride level sang hian ti sen anti bollo ve a anti bollo dan chu zun thum control lawa chuan thi sena kan thum kha kalkual renga triglyceride level sanga chuan thi sena khan thau chia kha akalkual reng chuan khatiang pani khanin thum khanin thi sen bang ati chia a chuanin thau noi kalkual reng kha banga te thi sen jam banga te khan abita chuan alo te a thi sen jam en block a kha heart attack kan ti te stroke kan ti te low in tan na ani thina ni chuan apa nia om copy chu nge thi sen jam a thi sen kha all sam do soidan chuan thi sen kha up bollo em to ki na ni in zun thum abi takin type 2 diabetes a hianin emi taksa ina insulin na man thelo na insulin resistance anti hi asang zela in thin hianin triglyceride thau chia kha asiam bel zela in kan ele ina zirlo phi chuan antinan sweet te thil thum cold drinks te thil kan mom te bu fai ang chite kan ei tam phi chuan kha khanin an soite kha atizwal zela atopa chonin metabolic syndrome ni tele chance te kha ati sang te em ani metabolic syndrome kan etam takken kan ngai poimo lawa triglyceride level sang 150 mg per dli sang te chuan kisana thau thachi HDL kan ti mai khami level niam te chuan BP sang 135 by 85 mg ang chi te chuan fasting blood sugar sang za aya tam ti te chuan tiang te kha anita a metabolic syndrome hi rinain ala om bokani in zun thum le khami triglyceride level sang de kopla om na chu alo na satma chuanin taksa hina lang chuak lova engma in social na nei lovin zun thum le triglyceride level sang kha kan neya chuan engma in social na nei lo khanin stroke le heart attack kan nei thut theni khan BP po sang chuang lo khan BP kha normal ma sela heart attack kan nei thei tho stroke kan nei thei tho chuan BP normal ring hot thing ai that tur ani lova triglyceride level te cholesterol level te tin ultrasound te ti atiang thin te fatty liver te kan nei em blood sugar level te sang em pi ti hi check apoi mo lutuk abi takin kum som thum hnu be tana poi mo le zolani chuan in ven na he poi mo em maya prevention is better than cure ti ni chuan soingon hi ngai thina amero chu poi mo si e zom phram tha bu fai thei chon ei tle ma tha bu fai kan eni pon dang tha chana te mo dal te mo tiang te kha dietary fiber te la kan ei tal angaya thum siam chop chini siam chop tiang ji thim ka ei tle mangai thil kan mom in su mangai thil thum thim kha chuanin thai na ring te ei ta mangaya protein te ei tamila chuan dietary fiber te chuan in soi poi mo em kan tlan pe lo ni pon ni kata da ka chan ve tanga mini somli panga vel tal ke kal thin ta po tha hei hianin blood sugar level le triglyceride level te po kha ati niam ve theini chu adam doya chuanin statins te an manga statins si chu cholesterol sang ayan mangdo bera chuanin emi triglyceride level sang bi ka chuanin phenofibrates te hi an mang thina chuan zun thuma chuan metformin angte chuan kan target chuanin emi zun thum lova emi fasting blood sugar level hemi engma blood sugar level hi 100 mg per dl iron hiam turani chuan zun thum ne ya chuanin HbA1c hi 7% hi pel lo sala atha HbA1c normal hi 5.7 iron hiam ani ama to zun thum ne ya
sang lu tu ka chol om do chu wangin 7% hi in pian lo se du tu sang ani chuan triglyceride level hi 150 mg per dl ai hianin nge sang lo se la du tu sam ani chuan zun thum hi amal pona hlom to triglyceride level sang hi po hi amal hloma apania taksa om kop chuan a hlom em to lung nat na ni thina chance kha om theini chuan triglyceride level control la blood sugar level control la heart attack te stroke te pancreatitis kan ti dil bo na te khatiang kal chiat te khang kha kan pumpel thei don ani